Guys, wake up na. Babe. You better wake up. You better wake up. Oh, wake up na. Uy, 6:20, 6:20. Kasi Lucy, pupunta ako sa live mo. Ah, yeah, come on. You better wake up. You better wake up. Let's go.
wala naman na yata yung nagpapa. Nag-live kaya si Kabsat natin. Ay, hindi nag-live. Kaya iyon yun na, saka tayo. Ay, bindigas ka na! Ay, okay na Kabsat yun. Tawag ko karoon.
Ang tita.
Simsim pa yung gamit ko.
kaibigan.
matam na hardin. Adrian, nandito lang ako sa live mo na-kick out kasi si Miss Beautiful dahil wala siyang damit. Naka-vigil na lang. Ay, wala na. I-end mo na pala. Nag-end na pala siya. Kasi kabisat natin kaya. Nag-live. Pinamusta po ko pala ang isda.
Nag-play po ang team Mani. Hindi nag-live si ano? Kabsat natin. Linay ko na lang. With the flow, sky, the sky, fill this land with the Father, Lord. You! I did. I did. The sky, fill this land with the Father, Lord. Thank you so much. Free amazing friends. Thank you so much. Hindi ko ano eh, Cash. Kwarta yun eh. 50-50 man na. Please. Ada ba na-save mo? Ada. Ano mo tinasave mo? Man, natitake ko ito. Kita ma, daon naman eh. Ma, natitake ko? Yes. 250. Uy, I will not give you a... Hindi, bigger din yun. You save ba? You save. Pastor, 7 o'clock. Ading. Very good, very good. You take your vitamin. Finish? Lonely ang umaga. Ah, sama ba 50? Wow, yeah. Bakit 150? No, that is kuya. For kuya. Dito ba di? Tao ba?
bang si Jan po lagi na yan? Daddy. Fly! 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 ID! ID! Nakanilipatan yung ID, oh. Fly! Fly! Tapos yung sa tarde. Uy. Ha? Asan ka? Go, 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 go! Ready nga. Bravo shoes. Ay, tanawan kayo. Saan ka lang? Wah, kuntos mo na uti! Nagpanawan niyo. Pre, Boy, na. Ayan na. pasok kayo. Ako kami. Pangawanak lang. Ito dua! Han! Kaya, yan, hindi bayag-bagam. Yan, nagbayag-bayag. Awal pilitap yan, eh. Ikaw magka. Sabihan mo lang. Bebe!
Diyos ko! Yan din. Awang. Nawang tao man.
Thank you so much everyone. Kabsat nati. Babay na po. Ma'am Icon, babay na po. Mel Fam Support. Mel Family Vlog. Mag-play na lang po ako. Sis Lucy, i-replay ko po yung live video nyo mamaya na lang sa office. Sigurado may internet doon. Thank you so much, Team Mani. Thank you so much, Sis Lucy, Ma'am Icon, Sir Domingo, Kabsat nati. Goodbye everyone. God bless us all.